Idariri jitikiria ijite mutumia wakwa Reverend Joy nigetho kia mugeithie riu cokaniriri moko manyu ucio tarahura ruhi mwire tigana na Amen. Mutumia uria ngatha angeonekana tamuthogora wake nukirite mutumia uria ngatha. Amen. Riu nake ni akigwa twacoka muci andorage wega ti aturie kihiko gitu na My bishop, Bishop Ben, Bishop Kimani, Reverend, the pastors, the clergy, adwa Subukia, shirika Subukia na ambao wanakaa hapa na sisi wageni ambao tumekuja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Reverend Joy Benson na hudumu pale JCM headquarters. And I want to recognize the people ambao tumekuja nao kutoka headquarters. Please stand up. Tuwapigie makofi mzuri. Tuwapigie makofi mzuri. Thank you so much. Thank you so much. Toketa ginyana joroge. Yeah, thank you so much. Adoito akore headquarters. Ona nigutumaga dia tuke guko Subukia Ngai wa moya murathime na ni njui atumia nimebangite heka yo maheanaga. So Pastor Peter umuthi ni ugutugo ni atumia JCM and to the JCM Subukia from the headquarters mwamukere ngeithi citu muno mwene wa atumia Women Council, the Tabithas, Men Council na Youth yothe ya headquarters JCM ni matutumite na ngeithi koguo muciamukire. Thank you so much. Diaragia muno but to Pastor Peter uria muthenya wa umuthi aramoro. I want to wish you all the best and congratulations. Na kindu ngukuhoera na ngugwitiria ni grace and the favor of God to lead you in your ministry, in your family and in your life. Sindio? Kibali cha Mungu kimuongoze, sindio? Thank you so much. Adwa Subukia ni gutuamukira na gutuenda nginya aria matari a shirika JCM. Thank you so much for gracing this event. Na mwaino kakorea muthiaga mugeithanie na mungihota mu join JCM to ni kanitha kega na ni kanitha wiyuro ni Ngai na ni mwake igwo ria tuhunjagirio ithe twiragwo horo wa ma na itigwo umuthi toro tutige ki Thank you so much. God bless you. Asante sana askofu. Tutaacha ngi. Eni andu magia injini kuma cigana kuma inya injini imwe ni mahoya ewe ngi ni wathiki ewe ngi ni uthingu na ewe ngi ni gukua uhoro wa ma na kumenya kiugo kia Ngai icio wina cio gutire kundu tangika atia kanitha andu mariona wa mahituka vua makarigwo niki ucio makariganirwo one andu aki uyu kanitha na tokono kona wana no muri tumugutinda uguo twero tutige ngi no ndirauga uguo kona na mukurino haria ithe witu akiuga ngi kamenya nake kiugo kiu ni egutwara ku kwao andu matige muhonokio wa wonderful.